أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مولى الله إن مود الشيطان أورا دادو يرمند سيت أولوران كأن أم هناك دين أم إذن كسمور بقرتي عند إن جنجي إلى آية جبان دي جيني إناي ha temedere e go'o ila 94 ha 101 e hino kañum ayaje ɗen joomi meɗen daali ɓul wi'am ɓe Muhammad in kanat lakum silataniki on onon alyahuda ɓen addarul akhiratu galle ɗen laahara ɗum ko aljanna indallahi ka Allah holisatan koko hertani on min duni naasi ko woori yimɓe ɓen fatamannawul mawta awa yele mayde nden in kuntum si o laatike sadiqina ko on gonguɓe walan yatamannawhu ɓe yelotako mayde nden abadan pooma bima qaddamat saabu konko ɓe ardiniri aydihim juuɗe maɓɓe wallahu no Allah alimum ko anduɗo bizalimina ɓen toñayɓe wala tajidannahum a taway ko ɓe ɗo wiɓe ko kamɓe je aljanna yimɓe defte ahrafan naasi ko kamɓe ɓuri werɗude e yimɓe ɓen ala hayatin e hoore gurdam wa min alladina e immorde ɓen kadi asraku sirkuɓe hiɓe yiɗi gurdam ɓuri ɓeɗo sirkayɓe yawadde hino yelo ahaduhum goto kala e maɓɓe law yuammaru hara o wurneteno alfasanatin duuɓi wuluure wama huwa wurnede duuɓi wuluure wonali bi muzahzihihi hino woɗɗintinamo min al azabe immode lette an yuammar haysi o wuuri ɗum dandatamo lette Allah ɗen wallahu no Allah basirum ko reniɗo bima yamaluna kala ko ɓuni e golluɗen qul wi man kana kala laatiɗo aduwal li jibrila ko o gaño jibril fa innahu no jibril nazzalahu o jittini alqur'ana ala qalbika e hoore ɓernde ma bi idnillahi e duŋayi Allah musaddiqan ko gonginde lima bayna yadayhi konkude wa hudan ko peewal wa bushra ko welo welo lil mu'minina wonande gomɗinde Allah ɓen man kana kala laatiɗo aduwan lillahi ko gañi Allah wa malaikatihi e malaikaɓe Allah ɓen wa rusulihi e nelaɓe Allah ɓen wa jibrila e jibril wa mikala e mikal fa inna allaha no Allah aduwun lil kafirina Allah ko o gaña heferaɓe ɓen walaqad gomɗi anzalna min jippini ilayka e faade e ma an Muhammadu ayatin ayeje bayyinatin ɓanguɗe kadi wama yakfuru biha yeddata ɗeɗo ayeje illa al fasiquna si wona yaltuɓe e ɗoftare ɗen awa kullama ahadu e ko tuma kala nde ɓe ahoda ahadan ahadi nabadahu fero ndin ahadi fariqum feddego minhum e maɓɓe balkoni aktharuhum ko ɓuri hewde e maɓɓe kon la yu'minuna ɓe gonginta Allah ɓe gomɗinta walamma ja'ahum tuma nde arnoɓe rasulun nelaɗo Muhammad min indillahi immorde ka Allah musaddiqun tawi on ko o gongindo lima ma'ahum e ɗe defte e annabaɓe wonɓe ka maɓɓe nabada seri fiine laaɗo on farigum fedde goo min alladina utul kitaba immorde okkaɓe defte ɓen ɓen okkaɓe defte kitaballahi defte Allah okka ɓen defte Allah ɗen ɓe boggi fiine laaɗo on wara a zuhurihim ka ɓaawa keeki maɓɓe ɓe yeggitiri fi makko ɓe yeggintini fi makko ka annahum a wiyama kamɓe la ya'lamuna ɓe anda fiine laaɗo ha hande fi makko yottake maɓɓe so hino ɗeɗo aaji kadi miɗa ɓangina yerkum mi faami kum e majje ɗum lehi kum fanɗi e hino Allah subhanahu wa ta'ala daali ɓul wi'amɓe yo nelaaɗo amen on Muhammadu sallallahu sallam wi'amɓe e mbaadi sellingol noddaangu maɓɓe ngun konko ɓuuni e nodditorde wi'amɓe in kanat lakum silataniki on addarul akhiratu galle laahara ɗen ya'ani ko faanda ɗen galle aljannatu ko aljanna si tawi laatike aljanna on awa holisatan koko hertani on min duni naasi ko woori yimɓe ɓen wona fenirɗon noon
wiwɗon lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara wiwɗon nahanu abinaullahi wa ahibba'u menen ko menen woni ɓiɓɓe Allah ɓen ko menen woni yimɓe makko ɓen yiɓɓe makko ɓen menen ko naatata aljanna si wona menen ko menen tunje aljanna kono men faala o naata nder ton si tawi ko goonga noon si tawi ko goonga wonde ko onon tun naata aljanna si tawi ko goonga yiite memata on si wona ñalaaɗe kontaaɗe si tawi ko goonga mon ni fatamannawul mawta awa yele mayde nden ɓaa aljanna naatetaake maayaaka awa yele yo Allah waru on awa naaton aljanna ko fodo ɗon kon si goɗɗo andi ko aljanna o fodo hare ko ɗum tonjimo ko anna ɗo o yataka aljanna ayi ande sahaba ɓen anduno wonde mo maayi e jihaadi ko aljanna o yaata ayi nde Umar ibn Khattabi nde ɓiɗɗo makko on Abdullahi e nene goto makko on Zayd ibn Umar nde ɓe yahuno ɗigiti ko Zayd o wiyete nde ɓe yahuno ka jihaadi ben nene goto Umar on maayi ton ɓiɗɗo makko on arti o ɓeppini ɓiɗɗo makko o inni an ko ɗum artanɗa ne goy Zeydi maaya ton an arta ne honno an kadi maaya ton cela veut dire mo yili yo ɓiɗɗo makko on taw ko ton o maayi Suhayl ibn Amr ɓiɓɓe makko ɓen ɗiɗo noon koye jihaadi o heddi o yelti o weteɗo Hamsa sonnajo kelɗuɗo o laatino tan jahiliya ñande go ɓiɗɗo makko goo faatino boobo makko teetino funnange bimbi e kiikiiɗe mo rondi juuɗe makko ɗen o wulla ɓiɗɗo makko on ko ɓuri lewru nde nangen no muta o andata fii ko muynano ko ɓiɗɗo makko on o wulla nde nangen no fuɗa wonde no muta o wulla ɓiɗɗo makko on o wulla ha o ronkina quartier on ka wona ñande goo ɓiɓɓe makko ɓa fottama ka ƴaadi siya ka jiyaade ƴaadi siya takko ka caangol Yarmuk ɓa fottama ɗon oɗo sonnajo o wi ɓiɗɗo makko on wallinore Allah miɗa yeli bimbi o tawara on fuu on luppeyi toon ɓiɓɓe makko nayo maayi bimbi gooto o wi mi yeltoranike Allah alhamdulillahi mi jarni Allah oɗo Allah waɗɗo ɓiɓɓe am ɓen ɓenayo ɓe sahindina bimbi gooto tawi ko e ɓantugol laawa Allah ngol miɗa tamide Allah fottindintalan e ɓiɓɓe am ɓen ka janna firdaus yaari l'islam ko sansi debbo fewndo ado l'islam ndaari ko honno o wa'uno addo l'islam ndaari ɓawno ate l'islam ndaari o hoolike wonde aljanna ko goonga ko heɓata aljanna kon ko ɗum ɗo ndaari mo yeli yo ɓiɓɓe makko ɓen heddo ka jihaade ɓe heddi kadi o yo jarni Allah kadi o wullaani donc awa onon kadi si on hoolike wonde aljanna on ko onon jeyi gooto natta toon si wona onon awa tore yo Allah naɓɓo on ka aljanna si goɗɗo heɓi visa Amérique ɗo joni kulle ko Amérique ko ɗum tonji mo lagine ɗo harimu hawji ha yewgol Amérique o yiwa e nde satte nde gerefuji ñande o ñande e sonjaji mum e sonsoli mum sifotako donc Allah daali qul wi'uɓe in kanat lakum silatanike on addarul akhiratu galle lahara ɗen indallahi ka Allah hoolisatan koko hertani on spécial pour vous wonon tun jeyi min duuni nas ko woori yimɓe ɓen fof fatamannawul mawta awa yele mayde nden in kuntum si o laatige soodiguina ko gongu ɓe nde tawnoɓe salike yalagol mayde nden fa ulima andaki tan wonde ɓe foppu maɓɓe ko fenade ɓe woni koɓe wi kon wonde aljanna ngo kamɓe jeyi ko ɗum waɗi Allah daali heyi jentimi haalne ko woni haqiqa kon walan yatamannawhu ɓe yelata ko may nden pooma sabu honno bima qaddamat aydihim sabu ko ɓe ardiniri juuɗe maɓɓe ɗen walan yatamannawhu ɓe yelata ko mayde nden abadan pooma bima qaddamat sabu ko ɓe ardiniri aydihim juuɗe maɓɓe ɗen immodde e heeferaku e jeddi sabu hiɓe andi wonde laawol alan dandaygol goɗɗo jahannama
naɓa on tigi aljanna si wona gomɗingol Allah e dendagal nelaɓe makko ɓen golla golle moƴƴe ɗum noon ɓeeɗo waɗali ɗum ɓeeɗo ko yedduɓe Allah e nelaɓe makko ɓen hiɓe faala sendidirde hakkude Allah e nelaɓe makko ɓen ko oɗani ɓe ko jahannama walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim fi honɗum ɗo wiya walan yatamannawhu to wiya wala yatamannawnahu fi honɗum nawnahu kasimore jum'ati ɗo ko nawhu wala yatamannawnahu kasimore jum'ati ko la annafiya wonton la annafiya sansata fi'il mudari on yakunu marfu'un idha kana af'alu khamsa yurfa'u bin nuni bi thubuti nuni jonnon yatamannawna tamannawna ɗin ko af'alu khamsa si tawi harfu la annahiya ko naati e mum nunu on ittete siko lan li anna lan kadi ko harfu nasbu lan ko harfu nasbu si naati af'alu khamsa ko ɗum waɗete ko tuhzafu nun ko nun on wona montede amma ɗo ko la lan annafiya waɗa ɗo ko ɗum waɗi na oya itta amma kasimore jum'ati to ko la annafiya wonto wona la annahiya siko lano annahiya nuno itta sabu la annahiya kadi adday jazmu ko ɗum addi won ɗo lan walan yatamannawhu wonali la yatamannawna wonal tamannawnahu ɓeelota ko may nden hu on ɗo damiri on ko e mayde nde woni ko ruttoto ɓeelota ko may nden ha hende tuma abadan pooma woni goy fi on ɗum bima qaddamat aydihim saabu ko ɓe ardiniri juuɗe maɓɓe ɗen immorde e heeferaku e jeddi sabu ɗum wallahu no Allah alimun anduɗo bizalimina ɓen tooñuɓe imo andi sirkayɓe ɓen bonna ka leydi tooña jiyaɓe Allah ɓen tooña wonkiji maɓɓe ɗi ɓe andi Allah no andi ɗum fof wala tajidannahum sa yurnike jooni a taway ko ɓe alyahudaɓe annasaraɓe wonɓe wiide ɗo ko aljanna kamɓe tun jeyi wala tajidannahum si a ndaari jooni wallahi a taway ko ɓe e tigi aharofa ɓuri rerɗude alhirsu ko rerɗugol arrahaba ko rerɗangol hunde aharos ko ismu tafdil ko kamɓe ɓuri rerɗude e yimɓe ɓen ala hayatin e hoore gurdan ko yiɗi gurdan kon fof ko kamɓe wa min alladina ko kamɓe ɓuri kamɓe ɓe ɗo wiyayɓe ɗo ko kamɓe woni yiɓɓe Allah kamɓe woni ɓiɓɓe Allah ko kamɓe ɓuri yiɗude gurdan hayɓen asrafu sirtude wonɓe sujjande sanamu rewa ko hina Allah mawlora ko hina Allah yedduɓe hayre Allah ko ɓeeɗo alyahudaɓe annasaraɓe hiɓe yiɗi gurdan ɓuri ɓe sirkeɓe ko ɗum waɗi sa goto fetti a Amérique kañum alyahuda kala ka ɓe woniri hiɓe wakkili wargol 1000 personnes fi aade maɓɓe goto no maayi ɓe daratako kadi e hoore kadi hare maɓɓe ɗen ɓe daratako goye terre à terre ɓe susatanayde la yuqatilunakum jamian illa fi quran muhassanatin aw min wara jurud ɓe haɓata on terre à terre ɓe susatanayde hewwoni la daali wala tajidannahum a taway ko ɓe alyahudaɓe e annasaraɓe wonɓe ɗo wiide kamɓe je aljanna a taway ko ɓe ahraso nnasi ɓuri rerɗude e yimɓe ɓen ala hayatin e hoore gurdan wa min alladina siɓe ɓuri hay ɓen kadi asraku sirkuɓe yawaddu hino yelo ahaduhum goto kala e maɓɓe kawnir no yelo goɗɗo e maɓɓe law yuammaru hara o wurneten alfa sanatin duuɓi wulure haray mo wuuri wama huwa ɗum noon wonaali bimuzahzihihi hino dandamo min al azabe immode lette ɗen an yuammar nde o wurnete ɗum cela veut dire wurnede makko duuɓi wulure ɓeydatamo si wona naatugol ɓeydugol lette ka jahannama
ɗum wonaali ko o daɗowo duuɓi wuluure e daɗowo lette ɗen hayso o wuri duuɓi wuluure sabu wallahu no Allah basirum ko o reeni ɗo bima yamaluna kala janɗi fanɗi ko ɓowni e gollude kon allahu on hino anndi ɓaahimo anndi o yoɓayɓe joddi maɓɓe timmudi si iwi e ɗeɗo ayaji kadi Allah daali ɓuri yeeso ɓe alyahudaɓe wiwɓe hee minen si tawino harno ko goɗɗo goo jippinayno qur'ana e ma si wona jibril minen min jaɓayno harno ko mika'ilu ma ko goɗɗo goo wonno addandema alqur'anare ma nde wonno jippinde wahay e ma min gomɗinteno kono ko jibril o minen ko o mettata men ko o woni ko addi ijereji e ndi leydi Allah wi qul yeeto ɓe man kana kala laatiɗo aduwal li jibrila ko o gaño jibril alayhi salam jibril mi nani woɓɓe ni e wonde définition jibril ko abdoullahi o jibril o mo laatite ko o gaño ko oole ɓuri teddude e dendagal annaba e dendagal malaykaɓe ɓen sabu ko o woni ko Allah fayi jippingol wahay faade e annabaɓe ɓen ko sabu on wahay wurnitata ruhuji wonkiji yimɓe ɓen a norɗina ɓerɗe maɓɓe ɗen jibril o ko o ɓuri teddude e dendagal malaykaɓe ɓen oɗo jibril o laatinoke himo jippineno wahay e nelaɗo wonde goo o mbaadino ɓiɗɗo adama o ara e makko wona ardi noon e hadis mo en fof annduɗen hadis jibril almashhur lolluɗo on mo tawata hara Umar ibn Khattab no fillimo ittala alayna rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sa'ari ha kay hadis o lanni ɗon on ko jibril arno ɗon nelaɗo mako no ka lannode hadis fa innahu jibril atakum yuallimukum amra dinakum oɗo jibril fa innahu no jibril o nazzalahu o jippini alqur'ana ala qalbika e hoore ɓernde ma nden e jaa gandal ko ka ɓernde wonata wona ka hoore haqqille awa ko ka ɓernde woni yo musidɓe julɓe haqqille ɓiɗɗo adama on ko ka ɓernde woni nani taguɗo ɓiɗɗo adama on wi haqqille ɗen ko ka ɓernde woni Allah subhanahu wa ta'ala dalika alqur'an ko tindini wonde ko ɓernde nden haqqilta Allah daali lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها بحق الارتابر بمقبلين لا يعقلون بها أقول تحقلت كبرنا نن حقلت كبرنا نن أناليزتا كبرنا نن فامتا كبرنا دو تيوجي دين سيرجي دين فوق دو برانسي jite ɗen ko ka ɓernde ɗo branci noppi ɗin ko ɓernde ɗo branci ɓanndu ɗum fof ka ɓernde ɗo branci ko ɗon analyse ta piji ɗin ko ɗon ka ɓernde ko ɗum waɗi sa ari ɗo a jooɗike ɗo tawi ɓernde ma walaaki ɗamari susi sin waɗi ɗo mi firi ɗo ko docteur Mouhamadou Wuri firali fof so a famata ayi moto acca ɗo fof yaha fiyonnum ɓernde man tawi ala ɗo ko ɓernde famata nelaɗo makino e ɓanndu huyre sine moƴƴi ɓanndu ɗum fof moƴƴi sine huyre boni ɓanndu ɗum fof boni to make ko noon ɗum ko ɓernde nden alkal ko ɓernde nden haqqille ɗen ko ka ɓernde gawoni Allah daali wonde fa innahu no jibril nazzalahu o jippini alqur'anare nden ala qalbika ka hoore ɓerndema kono noon ko bi idinillahi ko e dumayi Allah ko e muyɗe Allah ko e autorisation Allah ko Allah yamirimo kadi nde o jippini noon kadi e jibril e Muhammadu nde qur'anare jippinade e Muhammadu musaddiqan ko gonginde lima bayna yadayhi konko woni yeeso mayre immorde kala ko gonga ko woni kon ton inde gongini wa hudan nde ko peewal ittande goɗɗo e majjere wa busra ko welo weltare ittande suno kono ko lil mu'minina wonande gomɗinɓe Allah ɓen e ja sarti fewugol alqur'ana goɗɗo e ja sarti heɓugol no jeeya e sartiji heɓugol peewal alqur'ana heɓugol weltinirede moƴƴere anna e laara ka alqur'ana ko wonande gomɗinɓe ɓen Allah ko daali wa bashiril ladina amanu
wa amilu salihati anna lahum jannati ko qur'an weltinta ko gomɗinɓe ɗen qur'an weltinta amma heferaɓe ɓen ko fabashirum bi adabin alimi won toon man kana kala laatiɗo aduwan ko o gaño lillahi allah wa malaikatihi e malaikaɓe makko ɓeɗo o tagi immorde e annora o tagi ɓe o waɗali ko boni e maɓɓe tawi ko rewoɓe allah tun wa rusulihi e ɗe nelaɓe makko e dendagal annabaɓen nelaɓe ɓen ko 313 annabaɓen e no e nder nelaɓe ɓen bi maana goɗɗo wonata annabajo goɗɗo wonata nelaɗo o wonali annabajo kono goɗɗo no wona annabajo hara o wonali nelaɗo awa kala nelaɗo ko annabajo kono wona kala annabajo woni nelaɗo annabaɓe ɓe foppu maɓɓe woɓɓe wiya ko 124 000 prophètes e nder nelaɓe ɓen noon e nder ɗen nelaɓe nder no e nder on 124 313 ɓen ɗon ɓe woni nelaɓe wona nelaɗo men Muhammad sallam wono annabi Nuhu wona annabi Ibrahima ko nelaɗo ko annabajo wona annabi Musa wona annabi Isa e ko nande ɓen وليو من كان كاللاتيدو من كان كاللاتيدو عدوا لله كو غني الله وملائكته ملائكة مكوبين ورسله إن لا مكوبين وجبريل جبريل وميكال ميكائيل ميكال كو دوني كو sarfa fi ndiyam ɗan arsika jiya ɓen kawon iwde ɗon ɗan ndiyam ɗan tawata ko sabu majjan leydi ndi wuurirta baltode ɓiɓɓe adama en wuurirta baltode yiye kala ko wuuri kon ko ɗum ndiyam ɗan wuurta wa ja'alna min al ma'i kulli shay'in hayyin kala ko wuuri kon ko ndiyam wuuri wona leɗɗe ɗen wona puɗɗi taminatu limtugol kala ko wuuri kon ɗanni ko ndiyam ɗan wuuri man kana kallatiɗo aduwa lillahi ko gaño Allah wa malaikati e malaika makko ɓen wa rusulihi e nela makko ɓen wa jibril e jibril wa mikala e mikail kono ko waɗi yiɗen mikail ko ɓa ko noon wowɗen wowlirde ka wars ko mikail na mikala ka wars ko mikail windi wona mikala kono ko nafsa fayi fo ko goto fanda fa inna allah no allah aduwun ko o gaño lil kafirin on nde heferaɓɓe ko mboyne tan allah yiɗi Obama o laminimo Amérique siwon Allah yiɗima Allah yiɗi enne Allah no yiɗi mi fiitimo danduma nangaki Allah no yiɗima ma fiitimo okkorma ko on to ando si Allah no yiɗuma ko te teɗo jokki ko Allah yiɗi kon ko on say andata Allah no yiɗuma si Allah dandima ukkagol e junubu Allah dandima accigol ko waɗɗini hoorema hare ɗa wawi yiide Allah no yiɗi kono si tawi tun ko heɓugol tun ko faala e jawdi ma adna ma daɗugol ko hulno e nanguede probléme ko ɗum yiiɗa Allah no yiɗuma andu marsali Allah ko gaño kala keefeero Allah yiɗa Obama o yiɗa softo buusu o yiɗa personne e heeferaɓɓen Allah daali fa inna allah no Allah aduwwun lil kafirina si tawi an kadi a yiɗi heeferaɓɓen a wara a keeferɗi an kadi a rida bil kufri kufri mo yiɗi keefeero o yiɗiri heeferaka makko ara o heeferɗi kan kadi awa koyen añi heeferaɓɓen wono Allah añiri ɓe noon si tawi ɗa yiɗi Allah a yiɗay ko Allah yiɗi kon si tawi aña ko Allah añi kon si tawi ɗa yiɗi Allah nam Allah subhanahu wa ta'ala awa kullama kan wala kadi gomɗi anzalna min jippini ilayka ma am Muhammadu ayatin ayaji Qur'an bayyinatin ɓanguɗe ɓangineɗe kadi kala ko neɗɗo haten jinta e muɗum ko gurdam makko annama lahara wama yakfuru biha yeddata ɗeɗo ayaji ɓanguɗe ɓanginayɗe illa si wona alfasiquna yaltuɓe e ɗoftare ɓen ayaji ɓanguɗe jippite e maɗa ɗen ayaji ɗe tawata hara ko fewnayɗe wonande on feewinorɗo ɗe ko ñinnayɗe hujja e hoore kala neɗɗo ɗurniɗo ɗe sabu ɗeɗo hiɗe ɓangi hiɗe laaɓi no laɓɓini goonga kadi hiɗe yetti yottande mawnude haqqille salotako jaɓugol ɗe kala on saliiɗo
yamiroje Allah ɗen ke alqur'ana o huyɗi ko Allah haɗi ko wondude mo andi haray ko fasigijo awa kullama ahadu e ko tuma kala ɓeeɗo ahoda ahadan ahadi nabadahu fero nin ahadi fariqum fedde gomi nin e maɓɓe balkoni aksaruhum ko ɓuri hewde ɓe la yuminuna ɓe gomɗinta ɗum ɗo ko e mais muɗum mbaadi hawningol immorde ɗuɗugol firtugol maɓɓe ahadi e waasede muññagol maɓɓe e hoore hunnugol ahadi kullama tufil takrar wiigol kullama tuma kala cela veut dire wonande wotere waɗi ne si woni tuma kala andu nande wotere waɗi wayde laabi ɓuy ko tuma kala ɓe ahawda awa wonande wotere ɓe firtay ɓe no seedi e gomɗinɓe ɓen ɓe Allah dalno minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullahu alayhi ɓe no seedi e ɓeeɗo tuma kamɓe ɓe ahoda ahdi ɓe fero ndin ahdi ɓaawa maɓɓe wasi tawi ɓe anndano fi muɗum sew Allah daali o ɓangiɗo ko honɗum waɗi ɗum bal ko addi ko yoɓe firtu ahdi ndin aksaruhum la yuminuna ɓe gomɗina woni ɓe hoolaki Allah ɓe hoolaki fottugol e Allah ɓe hoolaki fodowroji Allah ɗin walamma jaahum tuma nde arnoɓe rasulun nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam afdalul halq ɓaawo ariɓe min indillahi o noon nelaɗo ko immorde ka Allah ko Allah nelimo e dendagal tedda ko en musaddiqun lima ma'ahum gonginɗo e ɗen defte wonde ka maɓɓe annabaɓe kala ko woni kon ton annabaɓe yusaddiqu ba'duhum ba'da yoga e maɓɓe gongina yoga nabada feri fi nelaɗo fariqum fedde min alladina immorde ɓen utul kitaba okkaɓe defte kitaballah defte Allah ɗen okkaɓe defte Allah ɗen ɓe bugi fi nelaɗo wara zuhurihim ka ɓaawa keeki maɓɓe ka annahum a wi'ayma kamɓe la ya'lamuna ɓe annda fi makko yottaki e makko few woni yo Allah dande en heɓugol ɓeeɗe alyahudaɓe a dande en jikkinorgol jikkuji maɓɓe ɗi jokken jikkunelaɗo men Muhammad sallllahu alih wa sallama on makuɗo innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq o waɗi ɗulle ha joomi makko wimo innaka la ala khuluqin azim yo Allah juulu e makko o ɓeydanamo yurmede makko nden e kisal makko e kala wonɗiɓe makko ɓen ha ñala darga o nenana e jikkuno makko ɗin salamu aleykum